miliyoni 3,500,000 zonyine turaguha ikibanza kiri muri site, ikibanza gikora ku muhanda, gitereye borune, ikibanza kiri ahantu ubona hari amazu hatuwe, hari umuriro n'amazi, ahantu heza cyane. Ni hano mu karere ka Rwamagana, ariko Rwamagana itariya kure, aho bita Gahengeri, neza n'ahantu hafi ushobora gukorera i Kigali utaha. Reka nkurangira ino site iherereye. Uturutse Rugende hano haparika amakamyo, ukigira imbere gato usa n'uwugi Rwamagana, uragera kuri station aho bita Kwisumo. Kuva kuri iyi station hano bita Kwisumo, uratega moto y'amafaranga 700 uzamuka kugera aho bita Kamurindi, urabugeze kuri iyi site. Iri ahantu heza hafi y'umuhanda munini, ni site iri ahantu hatuwe. Reka manze nyigutembereza. Urabona imihanda irimo, urabona ko ari site ikase neza, irimo imihanda myiza migari. Urabona ko iri ahantu hasanzwe hatuwe, hari n'amazu. Urabona neza kitangirira hano hari amazu, gukomeza hepfo hose harimo imihanda. Ni ibibanza byiza kandi byinshi, ni ibibanza biri ahantu hejuru hari view nziza. Ubwo kandi urabona ko hatuwe, umuriro n'amazi birahari. Mujeni urashaka kwizigama mu kibanza ejo hazaturamo, nawe muntu ukeneye kwizigama mu bibanza bizakungukira, ngo ushore muri iki gice. Urabizi ko uyu muhanda bagiye kuwukora uturutse i Remera, uyu muhanda werekeza iburasirazuba. Aka gace ni agace keza ko kubikamo amafaranga. Duhamagare tukugeze kuri izi mari zihendutse.